le Seigneur m'a dit, Un giorno il Signore mi ha detto, l'adoration, ce n'est pas le fait que nous venions ici l'adorazione non è il fatto che noi veniamo qui et que nous tenions debout e con noi ci teniamo in piedi pendant 15 minutes, per 15 minuti, 30 ou 1 heure de temps, 30 un'ora di et puis tempo nous commençons à bénir le nom. e noi iniziamo a benedire il nome del Et Signore. l'adoration, c'est toute notre vie. Ma l'adorazione è tutta la nostra vita. Dans Isaïe 43, au In verset 7, Isaia 43, versetto 7, la Bible déclare que nous sommes la créés Bibbia pour la dice gloire noi du Seigneur. siamo creati per la gloria del Et Signore. c'est Dieu lui-même qui nous a créés. È Dio stesso che ci ha C'est lui creati. qui nous a façonnés. È Lui che ci ha Il dit, il nous a créés, il nous a fait pour sa Ha gloire. detto che ci ha creato e ci ha fatto per la sua Dans gloria. le livre de Genèse, Nel libro di qui est Genesi, le livre du commencement, il libro dell'inizio, la parole de Dieu dit la parola di Dio disse que Dieu, après avoir créé l'homme, che Dio dopo aver creato il l'a l'uomo pris, il l'a placé dans le jardin e l'ha preso, l'ha messo nel giardino pour le cultiver per coltivare et pour le garder. e per custodire. Dans le mot cultiver, Nella parola coltivare il y a le mot culte. c'è la parola culto. Dieu a créé l'homme Dio ha creato l'uomo afin que l'homme, même par son travail, affinché l'uomo, anche per il puisse suo lavoro, rendre un culte à Dieu. fosse rendere un culto a Dio. Autrement dit, puisse adorer le Seigneur. Altrimenti, per adorare il Ton Signore, travail ne doit pas être un obstacle à ta marche il avec tuo le lavoro Seigneur. non può essere un ostacolo con il tuo cammino con il Ton Signore. travail ne doit pas t'empêcher d'aimer le Il Seigneur. lavoro non può impedire di amare il Signore. Si ton travail te conduit à cela, Se il tuo lavoro ti spinga a questo, il s'oppose au plan de si Dieu. oppone al piano di Dio per te. Alléluia. Alleluia. Nous sommes créés pour adorer le Seigneur. Noi siamo creati per adorare il Signore. Et c'est pour cela que nous devons